Iskustvo je najbolji učitelj, rekao je Marko Tulije Cicerone. A više od 2000 godina kasnije, ova izreka je i dalje aktualna. Nju primenjuju u mnogim sistemima obrazovanja širom sveta. Vreme je za novu priču na blogu. Ovoga puta pričat ćemo o studiranju u inostranstvu gde je praksa sastavni deo školovanja i studenti za nju dobijaju platu. Pravi primer za to je Švajcarska, a ja sam upoznala baš prave ljude da sa nama podele svoje iskustvo. Ćao, moje ime je Mina Vesković, student sam 3. godine BHMS škole u Lucernu u Švajcarskoj i moram priznati da mi je odluka da upišem fakultet ovde promenila život. Iz Beograda sam za BHMS školu sam čula preko drugarice i tada sam i sama počela da se ispitujem i da istražujem o istoj. Tako sam došla do informacije da agencija Gida sarađuje sa BHMS-om. Stupila sam sa njima u kontakt i oni su mi pomogli oko upisa, ali i oko svega ostalog što mi je bilo potrebno kako bih se snašla ovde. Takođe, pre nego što sam došla u prvu godinu, došla sam u Lucern kako bih videla školu i to mi je dosta pomoglo u odluci da je upišem. A moja priča počinje ovako. Eno ga naš čovjek. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Alexa, nice to meet you. Ovo je moj drug Aleksa, on je druga godina. Kada ćemo vam pokažemo kako je to izgledalo kada smo mi stigli ovde. Aleksa, kakve su tvoje impresije kada si prvi put? Da, pa impresije su bile stvarno jedno nezaboravno iskustvo. Kada sam došao, stvarno nisam znao nikoga ko je šta, kako, prvih sat, dva. Nisam znao bukvalno gde sam, ali zahvaljujući školskom osoblju da, oni su nas sačekali, proveli nas do škole, pokazali nam sve i to nam je dosta pomoglo. Da, i onda su upoznali naravno i neke drugove, kolege sa fakulteta. Ali moram pitati je prvi put kada si došao si bio izgubljen i nisi znao šta ti Jeste, stvarno. Ali stvarno, zahvaljujući osoblju, sve je bilo super i naravno drugovima koje sam upoznao ovde kasnije, tako da je baš bilo dobro. Dobrodošli, Aleksandar, dobrodošli. Ovako, evo vam imamo ključeve ovde. Vi ste na 4. spratu, jedna soba pored druge. I evo su vam planovi za nastave. Sad ste upravo videli kako to ide. Ja sam ovde zadužen za nove studente što dolaze, da ih čekiram, da im pokažem kampus, da ih uputim u njihove kursove. I naravno da imamo isto dosta ljudi sa prostora Balkana, što su mnogo dobri momci i devojke, što mene gledaju više kao druga, nego što nekog što im daje uputstva. Kod nas studenti dolaze da pregledaju poštu, da uzmu kartu zdravstvenog osiguranja, da uzmu njihovu B-permit karticu, da su legalni u Švajcarskoj. To mi sve njima pomažemo s time, oni s time ništa nemaju. I ako bilo šta, ako imaju neki problem ili neki problem familijarni ili bilo šta, mi smo uvek. BHMS is one of the leading schools in Switzerland. We have about 1,200 students from more than 70 different nationalities. We are located in Lucerne, in Switzerland, in the center of Switzerland. We have a very nice environment here, a wonderful castle, a wonderful campus, close to the lake. For young people, it's a very attractive environment. Our program is built on 4 pillars. The first pillar is a top educational program. The second pillar is a guaranteed paid internship. The third pillar is important to develop these people personally, professionally, personal development. And the fourth pillar is career placement after graduation. So we have a package, we bring all in one. In the end, all our programs are job related. We bring people in good positions, in good jobs, and help them to build their career. This is very important. I think this is the key of the whole
educational program which we offer here in Switzerland. Poslije čekiranja smo došli da vidimo moju sobu. Alex je otišao da se odmori u svoju sobu. Ovo je moja soba, ovo je moja cimerka Amina. Sa njom smo od prve godine. A ne znam kaj bolje raditi. How are you, babe? Fine, how are you, babe? Fine, babe. What's up? Good, how was your holiday? Yes, great. Yours? Good, thank you. Tell me, babe. You was in Serbia already, right? Yes, And you liked it? very much. It was very nice, babe. Thank you very much for having me. Yeah, of course. You're welcome all the time. And tell me what I taught you in Serbia. Kako si? Šta ima? Ništa va kući? Blame. Ništa blej? Srećan ti rođendan. Yeah, babe, you know everything. And babe, tell me how we spend time here. How we spend free time. We are going out. We go out, we go shopping, we see the city, we hang out with friends. Yeah. We have a good time. All the time. Ona je na smeru Global Management i također je 3. godina. So babe, tell me, How was it? what is your plan for today? I just finished class. And how about you? Do you have class in the afternoon? Yes, I have presentation now. I have to go, babe. Okay. Okay, babe, see you. Good luck. Bye-bye. Thank you, babe. See you. So, good afternoon, class, to the afternoon session. Very special welcome. As you were walking in, I was doing the registration, so we all parked in our class attendance. And our objective today is to give you, and hope you understand when we go out of here, what is business excellence all about. We have a short presentation which one of our colleagues have done. Mina has prepared a presentation, so she is going to show us and tell us what she has found out in part of this, some of these topics. I will first introduce the Lufthansa Airlines. Besides its own passenger airlines, Austrian Airlines, Swiss International Airlines, and Eurowings, including Germanwings. Lufthansa also owns several companies, such as the Lufthansa Technik, which belongs to the Lufthansa Group. Mina prezentaciju si stvarno odradila odlično, mislim da će dobiti ja. Dobro, sad možemo malo da objasnimo kako to sve funkcioniše što se tiče predavanja, nastave, ispita. U prvoj i drugoj godini imamo po... U prvoj i drugoj godini imamo jedan semestar traje 5 nedelja. Prve 2 nedelje su predavanja, 3. nedelja je test i onda 4. i 5. nedelja su za prezentacije i naravno da doprinimo još znanje za završni ispit. I tako je što se tiče prve 2 godine. U 3. godini je malo drugačije. U 3. godini se opredeljujemo da li želimo da izaberemo hospitality management ili global management. Ja sam lično izabrala hospitality management i imam 4 predmeta koje slušam sve 4 godine. Kao što sada imali priliku da vidite, tako otprilike izgleda prezentacija koja se smatra kao midterm exam ili završni ispit, u zavisnosti od predmeta koji slušam. BHMS, it's not just about an education, it's really 3 things. You'll obviously learn the core courses for the hospitality or wider service sector, but we're interested in developing you as a person to make sure you are prepared for a successful career. So we're also looking at your overall professional development, and we're preparing you for an internship in the industry. We have quite a different system in our education. You study for 6 months and then you go to industry for 6 months, giving you an opportunity to put into practice everything you've learned here with us in the school.
gradu, na kafi, izlazimo ili ovako u holu škole. Kao što već znate, ovo je Aleksa, moja cimerka Mina i ovo je Gordana. Ćao Gordana. Ćao, pozdrav svima. Kako si? Dobro, kako si ti? Evo, nije loše. Htjela sam da te pitam kakvi su tvoji utisci o fakultetu, šta te nateralo da upišeš ovaj fakultet, da li ti se sviđa? Pa za sada je sve sjajno. Ja sam stigla u oktobru prošle godine. Hospitality, za to sam se odlučila jer moji roditelji su već dugo godina u ugostiteljstvu i odrasla sam uz to. Tako da već znaš nešto o tome. Da. A kako su ti predavanja, da li ti je teško da studiraš na engleskom? Ne, naravno, dobro sam savladala engleski i učim pored toga nemački. Odlično je to što škola pruža mogućnost da se nauče drugi jezici kao što su francuski, italijanski, nemački. Što je najvažnije za hotelijerstvo. Da, naravno, slažem se. So, you like BHMS and... Yeah, BHMS is a nice school. I think it gave me the chance to learn different cultures, of course, and meet different people from different countries. And you gained some friends for the whole world. Yes, I gained friends from maybe 20 different countries. Yeah, which is really nice. Yes. I agree. Okay, stop. Kakav je sistem školovanja kod nas u školi? Koliko imamo smerova, koliko godina? Imamo dva glavna smera. Jedan je za hotelijerstvo, a drugi je za kulinarstvo. I za global management. I za global management u 3. godini. Da, za koji se opredeljujemo u 3. godini. Upravo. Škola je stvarno, kao što svi vidite, puna različitih nacionalnosti i ovdje se stvaraju prijateljstva koje su za ceo život. Da, i važno je također napomenuti da je sistem školovanja skroz drugačiji nego kod nas u Srbiji. Da, naravno. Da ne učimo stvari koje nam nisu potrebne, da nemamo fazom da učimo 500 strana kao što Upravo, je baš to. u Srbiji, nego učimo samo ono što je osnovno i što nam je potrebno. Reci mi gdje si bila prošli vikend, gdje si skitala? Prošli vikend sam bila u akciji u jednom balkanskom kafiću. Ovaj vikend pravimo žurku u domu i posle toga idemo na after party u klub Princess. Dobro, super. Nadam se da ćemo se vidjeti večeras. Nadam se da će doći. Potrudit ću se. Studiranje više pamtimo po druženju nego po predavanjima. Međutim, to nije sprečilo našeg čuvenog predsjednika vlade, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Nikolu Pašića, da bude jedan od najboljih švajcarskih studenata krajem 19. veka. U toj zemlji također studirao je i Nikolaj Velimirović, naš najduhovniji i najznamenitiji Srbin. Također i jedna od najpoznatijih Srpkinja, Mileva Marić Einstein. Svetlana, da li je švajcarska diploma zaista toliko posebna? Diploma iz ugostiteljstva, iz hotelijerstva, iz gastronomije, turizma, menadžmenta luksuznih delatnosti, spa menadžmenta, events menadžmenta također. To su sve diplome koje poslodavcima u stvari predstavljaju dokaz da ispred sebe imaju kvalifikovanog i dobro obučenog radnika. A praksa tokom studija je također nešto što privlači mlade ljude da studiraju preko. Jeste. Jako veliki broj studija iz uslužnih delatnosti u Švajcarskoj kao sastavni deo programa ima uključenu praksu. Praksa je u trajanju od 4 do 6 mjeseci, tokom koje studenti dobijaju platu od oko 2200 švajcarskih franaka mesečno. Mada to nije jedini razlog zašto bi se neko odlučio za studije u Švajcarskoj, sama ta plata, već činjenica da tokom takvog jednog intenzivnog i iscrpnog internship programa oni steknu relevantna znanja iz industrije, tačnije u industriji u kojoj se školuju, steknu jako dobre preporuke, steknu ono što je još možda najbitnije, poznanstva, jer često pri završetku svojih studija najbolji studenti već imaju gotove i potpisane ponude za posao. A sada će naši junaci iz Lucerna da nam pokažu kako to izgleda praksa u svetu. Pa Mina, doveo sam te ovdje da ti pokažem Hotel Gucci, da te upoznam sa jednom od naših studentkinja koja je apsolvent našeg fakulteta. Ona je upravo ovdje imala praksu 6 mjeseci u njenoj 3. godini i zapravo sada je dobila stalni posao. Hello, this is Bakir, this is Mina. Hello, nice to meet you, Nina.
Can you please show us a little bit of the Gucci Hotel and then explain about your job experience here and how you find this place? Yes, of course, I will. Okay. So, wow, this is a really beautiful view. You probably enjoying yourself working here, yeah? Yes, it's actually something that you never be regret also when you walk outside here, even if it's 1 year that I'm here already. After my internship, I never got regret of the view we have over here. Can you please tell one advice to the future BHMS student and also to us that are currently studying at BHMS, how we should act and what we should do here? So basically I will just say be curious and work hard. Don't put your down yourself. When you find anything, you just stop you and you will for sure be successful. Here we go. This is the Alexander Suite. It's the biggest suite we have in our hotel, and he has his own private living room and is surrounding of our own private terrace. Yeah, this is really, really beautiful suite. So, can you explain us a little bit about your current job at Hotel Gucci? So actually now currently I work over here at the reception as a full-time employee, and actually I'm doing all the duty as a front desk employee. So of course I'm answering the email, give rates and sales rooms and group, talk to the guests, give some advice, information of the guests they are coming, suggestion of trip or suggestion of place they want to visit on the city. Actually, after the BHMS, you got your job here. Yeah, so I did the 6 months of internship over here, and I actually applied for a full position. And as long as I improve my German skill also and my French, they of course they actually accept my request. Yeah, that's very nice. So the BHMS helped you a lot. And here we go, guys. This is our Queen Victoria suite. It's one of the 3 suites we have in the hotel. Yeah, it's really beautiful, really. I would like to say thank you for this tour and thank you for explaining how you got the job here, and thank you for everything and for all advices. You're welcome, my pleasure. Yeah, really thank you. You're welcome. We are connected with all the big hotels, the whole chains of 5-star hotels around the world. We are connected with the biggest airline companies in service sector industry, with cruise ship, with marketing company, HR companies. So our school in the end is a springboard for young people to get in top positions. Ja sam prošle godine bila u Marriottu u Beogradu na praksi u financijama i bilo mi je veoma poučno iskustvo. A ovo je Val, on je prva godina i za njega je ovo prvi put da obavlja praktičnu nastavu. Pa kako si ti, Val, da li si uzbuđen zbog toga? Pa da, sigurno sam uzbuđen. Mislim da će to biti jedno veoma dobro iskustvo za mene, jer nije to samo teorija i to je isto da dobijemo praktično iskustvo. Ja sam praksu dobio sad u Interlakenu, to je jedan manji gradić u Švajcarskoj. I u veoma prestižnom hotelu. Da, u hotelu Victoria Jungfrau, to je između 5 najboljih hotela u Švajcarskoj, tako da veoma sam uzbuđen. A možeš li da mi kažeš kakav je postupak za nalaženje praksi? Da li ti je bilo teško da dobiješ praksu u tako prestižnom hotelu? Mi imamo ovdje kao 2 internship officera, to su 2 čovjeka koji sređaju prakse studentima. I oni su mene tako prijavili na listu za taj hotel. Onda me je hotel kontaktirao, ja sam išao tamo, imao sam trial day, radio sam tamo jedan dan i onda posle toga su me prihvatili kao intern. Čestitam ti, Val, želim ti puno sreće i da čekam da se vratiš da mi sve ispričaš. Naravno. One of the strengths from BHMS is how we work with the placement services. We actually pre-profile students, so we allocate students according to how they perform at school, according to the requests of our hotels that we work with. This means that we can basically hand design in a lot of ways
the career path of a student. If they're wanting to be in a communication role in the future, they want to work maybe in the front office, or they maybe want to go into sales and marketing or events. We build a path, what you call the jigsaw puzzle, where we fill in the missing places. This means that the student would then be allocated maybe into a food and beverage position to get used to communication with guests, to get more confident. If they're working in events, they can also work in the back of house areas of hotels to understand how is the hotel working in every aspect. Then they can also go into other areas of the hotel, for instance, also front office. They can work in administration positions. It's all depending on the abilities and the communication skills of a student. Switzerland is number one, has been for over 100 years for hospitality worldwide, because the advantage in Switzerland is when doing a training is that they're actually working like a normal employee. So they're going to get a lot of responsibilities, and of course Switzerland is very international, but still we have the three main languages of German, French and Italian. So they're also going to have the advantage of learning a second, maybe even a third language in some cases, get great work experience, get a diploma, a bachelor, an MBA or a Master of Science in this area, and be on the right successful path for their future career. Ovo je restoran u kome jedemo, obično imamo 3 obroka dnevno i ovo je sto za kojim sedimo. Upravo smo večerali. Gorane, kako se tebi svidela večera? Pa bila je okej, s tim da ja ne volim nešto morsku hranu, više preferiram italijansku. Kako se tebi svidela? U potpunosti se slažem sa tobom. A kako se vama dopala? Pa jako im je dobra hrana, zato što ima jako puno raznih naroda i onda ih je prilagode tu hranu, recimo za Indice, ima vegetarijansko, ima halal. I da rade dosta tako drugačije, da ima recimo meksički dani, pa italijanski dani, švicarski, ja ne znam, volim kad je italijanska hrana. Čak smo jednom imali ćevapčiće u školi. Da, iako nisu bili toliko dobri ko naši. Da. Ali dobro, ali zanimljivo je kako ima toliko nacionalnosti u kuhinji, pa da onda prilagode, da svak kuha ono što voli i što zna. I šta još voliš tu? Volim italijansku kuhinju, dosta volim meksičku kuhinju, dosta često prave i meksičku kuhinju, znači tortilje, pirinač, meso. Danas su studenti kuhali, kako ti se je svidjelo? Da, pa danas su kuvali studenti uz pomoć njihovih šefova. Inače, ti svi šefovi su radili u vrlo dobrim hotelima od 5 zvezdica i ovo stvarno je mnogo dobro. Dezert je bio pogotovo dobar. Najbolja stvar od svega je što je svim studentima koji studiraju u drugoj zemlji svet na dlanu, bez granica. A da li tako misle Mina i Aleks? Prvu godinu fakulteta, 6 mjeseci sam imao akademsku godinu i onda kako se zove sam imao praksu. I vrlo je zanimljivo da sam na praksi lično ja služio Robert De Niro i mogu da kažem da je bilo stvarno baš fenomenalno iskustvo što se toga tiče. Moji planovi su za budućnost da posle završetka fakulteta pokušam da nađem posao u lancu hotela Kempinski. To je 5 zvezdica brand i naša škola je i povezana sa tim hotelom, tako da su velike mogućnosti za dobijanje posla. Za mene ovo je jedno nezaboravno i novo iskustvo. Studiram u drugoj državi na engleskom jeziku, stekla sam dosta novih prijatelja za ceo život. Takođe, kada završim ovaj fakultet, želim da ostanem u hotelijerstvu jer to je ono što me zanima i gde vidim sebe u budućnosti.